ibyo bisatsi nzajya mufata dukuru ski ariko ubwo bundi wowe uzajya wagira ngo umuntu abaye gutiza umuntu. Mwiriwe neza. Ewe injiranye karibuye. Ndamuhezo. Ndabona muri aho. Ewe ese ni Hoziyana? Ni njyewe. Nanjye ndasanzwe nari ndi kudoda. Atumbonye hamuga keza arimo amafaranga ubwo umunsi ndi burire nabo kunywera agashira. Ndavuga indeka niruhukire. Do. Ko nkuzanyira. Eka amafaranga ariko none uyu mwenda wanjye ushaka kuwudoda nkaba nacishamo n'ijisho. ubwo amafaranga se none ndagakwiza hebageye. Nca amafaranga nyine nca amafaranga. Ariko ndagufirifira nje someze kundodaga. Ubwo umva ndagufirifira ku buryo ndamwenga nagumwe uzajura rebamo. Wowe ukore rwose ku buryo hatacamo n'ijisho. None se ewe uba wicaye hano kugira ngo se ndicara. Nashakaga kuntiza ibaga. None uticarira umuntu bamutiza agaticaye. Ntabwo nicara ndihuta hari umuntu ngiye kugemurira. Ngo umuntu se yagwaye. Yewe reka nze njana gatebe twe kwishanye tuganire. Ndeba rwose darisi nayo ntisakaye. Pero umuntu yatagaye n'umuntu ndamenya. Umuntu we n'ibikuta bisigaye bigira amatwi. Byarakomeye. Byarakomeye ntabwo byoroshye. Byarakomeye rwose. Akazi kameze gute? Ndadodejo batwicara twiganire. Reka tube twiganire. Igitenge cya nyiranza yine rwose naco maze kugikora mu kanya. Ngo aho gake bitandekera. Ubwo roka njira hamwe n'igitenge cya nyiranza yino kwiganirira. Amakuru gira pose iwanyu. Amakuru ni meza. Ego mana yanje. Evona sameze ute? Evona nawe mbona araho. Arasekeje. Je duherukana ejo bundi rero. Ngiye mu isoko rwose ngo duherukana. Arahora asekeje cyane rwose nabonye ashima Imana. None se ngira ngo ngemurire mu makarine nyine yabyaye. Mama Karine yabyaye? Ego yabyaye. Yabyaye kiza? Yabyaye umuhungu. Ariko mana yamata ndumva nanjye nje sigaye da. Ahubwo nawe gira vudu y'igikoma. Ariko nanjye ndi hafi. Ndimo ndabibona. Nanjye ndaza kumubyara rwose. Wagiye pe. Cyane nanjye maze zamfashe nzara umuhungu rwose. Abantu barinda rero. Ndashaka guhita ngenda. Ubu nguteze ibaga. Ariko yari baga. Nubwo ari umugabo ariko se umugabo yambuza gutiza. Umugabo yawe guca ku bantu. Reka nguteze ibaga rega umuntu yagize neza wisangaga yugiye. Dore ibi birazihoraga hano kuri aya meza nazo. Ndabibona. Yambuye mu kazi ndushe. Uri kugakiza nako. Ego. Agakiza karabonetse ahangaha. Bose agakiza karabonetse. Naho ubundi ndaco nakwima Hoziyana nabo bose urabizi ko turi injuti. Ndakintu nakwima rwose ngifite. Oya ariko nta mpamvu n'imwe. Kandebe ko ndakintu ngiye kuguha mudasanga hagiye muri duci. Sinzi ko rero amafaranga rero uyubwira wandeguje ntakugure n'agasuru. Nanjye se ko bintunguye ugira ngo umuntu aba yabyiteguye. Bita amafaranga dore aka kazi kanje kambaga amafaranga. Nubwo mwizi minsi bimeze nabi. Tumba mfite amafaranga umuntu kugura agasuru gakamagana 500. Ntabwo umuntu aba yabiteguye ibintu biba bizi. Naho ubundi ndaca nakwima bose baga yitware. Umugabo nawe rwose sawa rero reka ngere kwa muganga. Ndumva nawe n'ubundi ari kumva. Gaho ubuse nago rero ndi buguherekeze. Ngaho genda ugereyo tuzasubira. Sawa nyine reka mbingiye. Maze dusubirize uwo mubyeyi. Yego. Alo. Muraho. Ewe ni meza. Gwashaka yuko nza ku kazi nzanye n'ibikoresho. Nteko nzi yuko uyu munsi ndari bukore. Nzi yuko nzakora kwa gatatu. Ngo birihutirwa. Ewe sawa nta kibazo. Reka ndebe uburyo mpakira ibikoresho n'indangiza nze.
sawa ntaribi. Sawa. Noneho mana yanjye ubu zarapakira mu kimana yanjye ko ibaga yamaze kuyitanga. Ubu ngubu ushobora Hoziyana niba yanageze kure buriya namwirukangaho nkamufata koko aranyica we. Mana undengere iby'uyu munsi noneho. Ubu ndabigenza nde? Ubu ndabikora nkwiki? Ewe igikapu c'abandi we. Ubu ndabigenza ute koko? Niko Anje. Karame sheri. Uraho. Yego. Ariko uramutse neza. Ndaho. Uyu munsi nari nzi yuko turi bwirirwane, ariko uyu munsi ntabwo bishobotse bitewe yuko birahindutse. Ngiye ku kazi. Ubu ngubu ngiye ku kazi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ndereza baga mbakiremo ibikoresho nindangiza mpite njya ku kazi. Baga? Ese sheri ndi kukubwira urukundi nzazana baga umpakiremo ibikoresho mpite nigira mu kazi. none se sheri wajyanye nk'ikikaye cyo ciza. Ariko wa mugore ugwara mu mutwe, pakira ibikoresho nigire mu kazi. Zana mbigupakiriremo hano birajana. Kabiri kangahe njyana ishashi mu kazi? None se nyine baga ntayo. Baga nayo? Ni yande? Ni yawe. None iburuta ubundi? None se twayifatanyije. Twarayifatanyije? Mwese ntitwasezeranye ivangamo tungo. Ariko ushaka yuko urwo ruzuru nzarukata? Ibyo binywa byacyo. None se wabonye umugore utagira uburenganzira mu rugo rwe? Ku buryo ngiye najya ku kazi njyanye ibintu mu shashi, iyi baga yanjye bamaze kuyitanga. Nese se ubwumvikana ko nawe washashe uruhu. Ujya kuyitanga twumvikanye se? Ntabwo twumvikanye ariko kuba nzi ko nda kibazo. Ariko ngubaze bazajya babahereza intebe yo kuyicara none murangiza muyihagarareho. Ako nawe rero ako kandi ubushizemo ndabwo ari sawa. Ndavuze ngo njirira ibikoresho mu baga n'indangiza ngende, niba atari ibyo ngibyo ntabwo ducana uwaka uyu munsi. None se wowe ko nayitije Hoziyana ko wari uryamye kutabiganje? Wigeze uza kunza uburenganzira si bwo kuyitanga? None se ubwo ngubwo koko buri ikintu cose umuntu yarashira gitanga aruko amaze gusaba uburenganzira? Yera baga uyitije kangahe? Nitije kangahe se n'ubwa mbere? None ufata ibikoresho ubishire mw'ibyo byenda wambaye aba ari byo ngenda nikoreyemo. Ndagishira mu iki gitenge cyo baje kudodesha hano. Ariko ubutekereza yuko ari filime tuba twaje gukina ngaha? Ntabwo ari filime. Ubwo urabona ari comedy ndi gukina kugira ngo nsetse abantu, sibyo? None urego ngo Chaseba. ako nawe ne goze na ntugarura kangu umuntu. Kanaga yaka. Yabisoro byaka. Ibyo bisatsi nzaje bifata mukuru. Ski. Ariko ubwo bundi wawe uzaje wagira ngo umuntu abaye gutiza umuntu. Je ntabwo nta mu rugo ndisanzuragamo ndagiye. Kagenda uboshwe. Ndagiye.